Prime Minister Abiy Ahmed has underscored the strategic importance of maritime access and a strong manufacturing sector in safeguarding Ethiopia's sovereignty. ፕሮአክቲቭሊ የሄድንበት ጉዳይ ነው። ከሁለት ሶስት ዓመት በፊት ለሀያላን መንግስታት የባህር ላይ እንቅስቃሴ አደጋ ሊገጥመው ይችላል፣ እዚህ ውስጥ ሚና አልባ ሆነን ከቆየን 130 ሚሊዮን ህዝብ አደጋ ውስጥ ይወድቃል የሚል አቋም እናነሳ ነበር። በወቅቱንም ነገር ስላልነበረ ብዛም ተቀባይነት አልነበረው። አሁን ግን ብዙዎች እያመኑበት ያለው ጉዳይ ነው። ከባህር መራቅ የባህርን ወይም የየብስን ትራንስፖርት ወይም የአየርን ትራንስፖርት ግድ የለም በቀላል አገኘዋል ብሎ ማሰብ የማይቻልበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለው። ሀገራት ለጥቅማቸውም አንዳንዴ አንተን ለመጉዳትም ሲሉ ያንን ሩት ይቆጣጠራሉ። ይህ አንሰርቴኒቲ ሌላ አዝማሚያ ነው። ማምረት ብቻውን ኤአይ መጠቀም ብቻውን ውጤታማ አያደርግህም። ይሄንን ጉዳይም በደንብ መገንዘብ ካልቻልክ እንደ መፍትሄ ደግሞ የምታያቸው ምልክቶች አሉ፣ እንድምታዎች አሉ። አንደኛውና ዋነኛው ፕራግማቲዝም። ቅድም ባነሳው መጽሐፍ ላይ በደንብ እንደተቀመጠው ፕራግማቲዝም ማለት አሁን የምታየው ማንኛውም ነገር ነገ ላይሆን ስለሚችል ነገ ላይም ሁኔታውን አይተህ ጥቅምን ማዕከል አድርገህ መወሰን እንጂ ከዚያ ውጭ ያለው አካሄድ pragmatic ያልሆነው አካሄድ ውጤታማ አያደርግም የሚል ነው። The premier highlighted the need for proactive policies to address global trade uncertainties and enhance national resilience during his interview. Abiy emphasized that disruptions in global trade and industrial linkages have made maritime security more critical than ever. He noted that Ethiopia had long anticipated such risks, warning that distancing from reliable sea access could expose the nation to significant vulnerabilities. Although the issue initially received limited global attention, it has now emerged as a pressing concern as countries compete for strategic advantage. According to the Prime Minister, reliance on a single logistics corridor is neither sustainable nor secure for a growing economy. He stated that Ethiopia is diversifying its trade routes and strengthening logistical resilience to ensure economic stability and protect national interests. This strategy aims to protect national interests and maintain uninterrupted access to international markets for Ethiopia. In addition to maritime security, Abiy stressed the manufacturing sector's role in achieving economic independence and sovereignty. ብዙ መንግስታት ወይም የኛም ትኩረት ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ላይ የሆነበት ዋናው ምክንያት እንግዲህ ኢንዱስትሪ ለመለወጥ ለማደግ ለሚያስብ ሀገር ሁሉ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። የኢኮኖሚ ልብ ነው። አንድ ሰው ልቡ ፈንክሽናል ካልሆነ ልቡ ካልሰራ ዘሆል አካላቱ ጤነኛ ሰላማዊ ቢሆን ውጤታማ እንደማይሆን ሁሉ ኢኮኖሚ የሚያደርገው የኢኮኖሚ ልብ manufacturing industry. He called manufacturing the engine of growth, noting its contribution to enhancing productivity, innovation, and sustainable development. By transforming raw materials into value-added products, the sector provides a foundation for export expansion and competitiveness. The Prime Minister explained manufacturing is essential for transformation, enabling nations to transition to high-value industrial output. Countries failing to develop industrial capacity, he warned, risk remaining mere suppliers of raw materials. Strengthening domestic processing is vital to achieving long-term prosperity and self-reliance. Abiy highlighted the sector's role in promoting technological advancement, benefiting other sectors of the economy. Furthermore, the industry creates extensive job opportunities and supports inclusive economic growth across the country. The Prime Minister affirmed that manufacturing is not merely an economic priority, but a cornerstone of national sovereignty. I'm going to buy a university. በአፍሪካ የመጀመሪያው ለምን አርፍደን መድረስ ሳይሆን ቀድመን በመድረስ ፕሮአክቲቭ በመሆን ያለውን እድል መቋደስ አለብን ከሚል እሳቤ ፋርማስቲካል ላይ በቄንቶ ፓርክ ላይ ጀመርናቸው ስራዎች የኢትዮጵያን የሀገር ውስጥ ፍጆታ ከፍተኛ ደረጃ ያሳደጉ ነው ያሉት። ዲጂታል ኢትዮጵያ 2030 በብዙ መልኩ ኢትዮጵያ በመጀመሪያው አዝማሚያ በ4.0 ኢንዱስትሪ ያሉ አዝማሚያዎችን ዘግይታ ከመድረስ ፈጥና proactively ለመቋደስ ያላትን ድል የሚያሰፋ ነው። Coupled with secure maritime access and resilient logistics systems, it forms a central pillar of Ethiopia's development agenda. He stressed that these strategic priorities are essential for building a competitive, prosperous, and self-reliant nation. This forward-looking strategy ensures Ethiopia is capable of thriving in an increasingly complex global landscape.